सरकाराक दिसता की हाचेर निर्णय हो शिक्षण तज्ञांनी घेवचो। राजकारण्यांनी हातून जर लक्ष घालें जाल्यार विषय सुद्धा इबाड जावंक शकता। आणि त्यामुळे आमची जी एकेडमिक अथॉरिटी आसा, एकेडमिक अथॉरिटी आमची SCERT जी आसा तिका आमी एकेडमिक अथॉरिटी म्हणून नोटिफाय केल्ली आसा। SCERT, स्टेट काउन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग, ह्या एकेडमिक अथॉरिटीन जो आमकां एडवायस दिला त्या एडवायजाच्या आधाराचेर आमी एक ऑर्डर काढल्या। ती ऑर्डर अशी आसा, आय विल जस्ट रीड इट। फॉर द पर्पज ऑफ लेइंग डाउन द करिकुलम एंड इव्हॅल्युएशन प्रोसिजर फॉर एलिमेंटरी एज्युकेशन, सेक्शन 29(2) of the RTE Act mandates that the academic authority shall take into consideration inter alia all-round development of the child, as well as that the medium of instruction shall, as far as practicable, be in child's mother tongue. It has now been decided to constitute a committee for the purpose of advising on the issue referred to above and arriving at an appropriate decision in the matter. The composition of the advisory committee shall be as follows: Shri Bhaskar Naik, Chairman; Advocate Shri R.J. Ramani; Shri Kanta Patnekar; Shri J.R. Rebello; Professor Madhav Kamath; Dr. Celsa Pinto; Dr. Alan Abrio; Professor Datta B. Naik; Shri Celso Dias; Shri Anil Samant; Shri Madhav Borkar; Shri Uday Ballikar; Shri Dilip Betkikar; Dr. Bhushan Bhave; Shri Edward Dilima; Shri Prakash Paryekar and Shri Nagaraj Honnekeri, Home Member Secretary. जी सिलेक्ट कमिटी ही ह्या क्षेत्रातल्या शैक्षणिक क्षेत्रातले तज्ञ लोक असतात, ताणे एक्सटेन्सिव्ह स्टडी करून रिपोर्ट दिवचो।